Okay, make sure you give Dainamh on Rud Céine. So ag scríomh na focail anseo, agus tar éis clúdaigh agus scríomh. So arán, okay, agus tá sé ceart, okay, agus arís, arán, okay, tá sé ceart, okay, agus tóg Físeán to take a video. Show me this page, okay, with these words as well. Show me 2 pages and then read them out for me, alright? So we have arán, trá, fráma, copán, tábla, pálás, lámh, sámh, chlarbán, blá, ag fás, ag bócáil, kick, ticéad, licín, binse, kittle, timpeall, immer, ag immert, dimmer sé, agethe, dis sé. Right? Tá sé anna simply sin é. So you have those words, those 24 words, and that's it, right?